Taata tukusiima wekiro kyahati, tukusiima bw'embabazi zawe nyingi, tukusiima mukama abakama habw'okutujuna, tukusiima habw'esagama ya Yesu eyaseserwa habwaitu, tukusiima mukama habw'ebirungi ebyotuhaire kuraba mwibara lya Yesu. Mwoyo arukwerekero kyahati ntukwetaaga, ntukusiima habw'okuba niwe otusobozesa kwana ebyana mukama, habw'okuba Yesu okagamba ngu niwe omuzabibu kandi itwe nitwe amataagi mukama. Ekiro kyahati omwibara lya Yesu mwoyo arukwera tukonyere kwana ebyana, tukonyere okwana ebyana ebirungi mukama wabakama, konyere mwoyo arukwera tusobola okwana ebyana eby'omwoyo omwibara lya Yesu. Ganyira mukama wangu omumezi obutwanira ebyana ebitali birungi mu Isaya esura ya 5 okagamba ngo okakutunga omuzabibu gwawe wagorolera ogwa byona baitu hakumalira kwa byona gwaya nebyana ebibi. Taata omwibara lya Yesu tuganyire hatwanire ebyana ebibi mukama, mukama ntusaba otuganyira abo obutaganyira, mukama ntusaba otuganyira habw'ekiniga n'okusara, mukama ntusaba otuganyire habwe emirimo yona ey'omubiri eyebere neyoleka mbomezi bwaitu. Ganyira mukama wabakama habo butaganyira, ganyira mukama wabakama emitima yaitu hesalire, emitima yaitu bwetekerize ebibi, emitima yaitu bweyegombere byabandi, emitima yaitu bweyahwiri hali. Taata ganyira obomezi bwaitu, mukama tuganyira habw'ihali, mukama tuganyira habw'okwegomba, mukama tuganyire habwa byona ebitukozere mu mutima ebitasemerire. Taata omwibara lya Yesu ganyira mukama hatugambire ebigambo ebisaliza abantu, ganyira mukama ebitugambire ebitutamanyireho, ganyira mukama obutusazira omusango kundi tutumanyire byona mukama. Ekiro kyahati tusaba omwibara lya Yesu esagama yawe taata, esagama yawe ai Yesu leke etwoje mukama. Ekiro kyahati taata ntusaba esagama Yesu etwoje kandi etufole bobugabe mukama abakama. Ekiro kyahati ninsaba n'owaisemu yahikirweho okusalizibwa mu bwire obw'enyuma mukama wange baitu abaira kyalemera okuganyira hati ebi byasiba byona eby'obwomezi bwe mukama ntusaba embabazi ez'okuganyira, mukama ntusaba obanza omuganyire wowenka mu mutima gwange mu okuganyira. Maro shibala malabala barabara karojete ripo sibala marabali bosi yazapalakate rasa kala malibosi alabala karakara kajete roshe bala malibosi yazapala marabala barabara. Mwoyo arukwera niyo osobora kutusobozesa okuganyira. Owaisemu ono muhembabazi okuganyira, owaisemu ono muhembabazi okuganyira. Taata yojamo okusara mu mutima gwe, yojamo okusara mu mutima gwe, yojamu ihali, yojamu ekiniga, yojamu okusara mukama wange, yojamu byona eby'omunyanzi gwalesere okurugira mu butaganyira mukama wange omumezi. Taata byona ebyamubuzireho habwa obutaganyira. Ekiro kyahati ntusaba omuhembabazi zawe omuganyire kandi osobola okumugarurira ebyo byona ebyamwibirweho habwa obutaganyira mukama. Ekiro kyahati ntusaba abo baibirweho ebyabo ebyamahano byabo habw'ihali n'omutima omubi obutagondeza abandi mukama ntusaba oboje n'esagama ya Yesu leka omutima gwabo gwogebwe n'esagama ya Yesu. Ihamu ihali mukama, ihamu okwegomba ebintu by'abandi, ihamu okurora ku by'abantu abandi abakubakera. Taata omwibara lya Yesu bagarure byona ebyabairweho, bagarure byona ebyasibirwe mu nkomo z'omubi habwa omutima gw'ihali. Taata omwibara lya Yesu ganyira abaana bawe ekiro kyahati twojo tugusemeze mukama wange. Emitima yaitu gyojo n'esagama ya Yesu, emitima yaitu gihe mu byona ebitasemire, emitima yaitu gihe mu amarara, emitima yaitu gihe mu obutasemera, emitima yaitu gihe mu okwehemba, emitima yaitu gihe mu emyehembo, emitima yaitu gihe mu okweyimuka ebitasemerire mukama. Twoje ekiro kyahati otusemeze mukama. Ekiro kyahati tuyimuke kandi otuteka idara enshaka mukama, twogebwe tufoke baana bashaka. Emitima yaitu mukama ihamu emitima eyibala omulitwe ohangemu emitima y'enyama omwibara lya Yesu era asobola okuwuliriza okuhana kwawe, era asobola okuwuliriza ekigambo kyawe kandi tukakiteeka omu nkora mukama wange. Ganyira mukama wange omumezi otugambire ekyokukora tutwakikora kandi twakigaya. Ganyira mukama wange omumezi abaana bawe bogambire
buli kiro kuganyira baitu tibahulire mukama ekiro kyati bahamani okuganyira ekiro kyati kize emitima yabo mukama ekiro kyati emitima yabo gyoje nesagama ya Yesu emitima yabo mukama yeberijiro kusara nekiniga leke sagama ya Yesu ejoje leke sagama Yesu ejoje gisemeze leko omuro gomoya arkwera gutahe emitima y'abana bawo mukama wange guleta mu muhimbo omuro gomoya arkwera guleta okusumururwa omuro gomoya arkwera guleta obusinguzi omuro gomoya arkwera ekiro kyatereka guleta okusemera omwibali ya Yesu mukama bakama semeze obomezi bwabo mukama semeze entekereza yabo mukama semeze entekereza y'abana bawe ekiro kyati semeze emihanda y'abana bawe ekiro kyati omwibali ya Yesu ntukusima mukama habo ku bantu manye ekiro kyati nobaza hamu naito mukama kandi notoha obusinguzi okuruga ekiro kyati omwibali ya Yesu byone bebe tusibira bwotaganyira enjegerezi ndizicweko omwibali ya Yesu enjegerezi obutaganyira nzicweko omwibali ya Yesu kandi ntuomera obomezi obwobugabe ebyamahano byaitu bitubitunga omwibali ya Yesu ntubisumura yehona habere bukwatiro habo kuba tuganyire kandi na Yesu Kristo atuganyire webale mukama abakama bokuganyira byokusisa byaitu webale mukama habo kutwemba bazezo kwane ebyane byobuhikirire onyumizibwe hebwe ekitindisa mukama byona ntusima nturabo mwibali ya Yesu Kristo mukama waitu amina.